Zahvaljujem, gospodine predsjedniče Skupštine. Slobodna Crna Gora i vi u ZIKS-u, premijeru Spajiću, postavio sam sljedeće poslaničko pitanje. Da li su po vašem i mišljenju vlade u hrvatskom logoru Lora počinjeni ratni zločini nad Crnogorcima i Srbima? Dušan Barović, Luka Gazivoda, Borivoje Zirojević, Ranko Vujović, Dragoman Doknić, Dragan Jakovljević, Pavle Popović, Miloš Perunović, Ratko Simović, Neđeljko Janković, Milan Šošić, Radivoje Petković, Radomir Vulić i Luka Adžić. Neka im je vječna slava i hvala. Mučenicima zločina u Lori. Mučenicima za nas koji živimo u Crnoj Gori, i to želim da čuje ministar Grlić Radman, koji ih je uzeo u njegova pogana usta, po 100. put ucjenjujući i uslovljavajući Crnu Goru. I treba da zna da su ovi mučenici ubijani po klasičnim NDH metodama iz jasenovačkih logora i da nisu oni pošli tamo zato što im se ratovalo i što su im se puške uzimale u ruke, nego zato što ih je u taj rat za mir pozvao Milo Đukanović, saopštivši da je zamrzio šahovnicu i da zbog nje više ne igra šah i da će doći vrijeme da se jednom za svagda obračunamo sa hrvatskim secesionistima. Ovi mučenici su pošli na ratište da bi branili Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je brutalno napala Hrvatska krenuvši u jednostrani secesionizam i separatizam. I to treba da zna Grlić Radman, i da smo država, gospodine Spajiću, a vjerujem još uvijek da jesmo, sljedeći put kad ih bude pomenuo treba da ga proglasite za personu non grata, da mu se više nikad ne dozvoli da uđe u Crnu Goru. A ako imate problem sa evropskim šmekom vezano za pregovore i za sve ono što nas očekuje, evo ja ću to da mu kažem. Ja ću prvi da ga sačekam kad uđe u Crnu Goru i da ga vratim sa Debeloga brijega kad bude pokušavao da se izrugiva žrtvama ovih ljudi koji su pošli tamo da brane Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Ja, Slobodna Crna Gora i vi u ZIKS-u, se stalno preispitujem šta smo mi to uradili Hrvatskoj i Hrvatima. Kakvo smo mi to zlo njima nanijeli u prošlosti, u istoriji ili, što bi oni rekli, u povijesti. 1914. godine ušli smo u rat sa dva velika carstva da bismo njih oslobodili, jer su bili pod sastavom Austro-Ugarske, to jest Ugarske, i nisu se ni smjeli označiti u Ustavu i u zakonima Austro-Ugarske ni imenom, niti vjerom, niti entitetom. Srušili smo 3 carstva da bi Hrvati mogli da uđu u sastav zajedničke države i još da ih ravnopravno izjednačimo, a mi smo bili spremni da izgibamo od Cera, Kolubare, Mojkovca, Kajmakčalana, Solunskog fronta i da prođemo Golgotu. Šta smo mi to uradili tim Hrvatima u periodu do 1941. do 1945. godine, kada su nas genocidirali, kada su nas ubijali po Jasenovcu, po Kozarskoj Dubici, po Jadovnu, bacali nas u Koričke jame, da bi na kraju pravoslavci, dominantno Srbi i Crnogorci, oslobađali istu tu Hrvatsku i dali joj Dalmaciju i Trst, koja je pripadala Italiji, i dali joj Rijeku, koja je pripadala Mađarskoj. Tako su nam vratili, što nas sada na svaki način omalovažavaju, ponižavaju i još se izruguju našim žrtvama. Treba da im kažemo da je dosta, jer Grlić Radman bezuspješno pokušava da opere prošlost
iz 41. i 45. Bezuspješno pokušava da opere pogrom nad 300.000 Srba u Oluji i Bljesku, bezuspješno pokušava da se predstavi nekakvim tutorom na Balkanu, jer sve ovo što je uradio u prethodnih nekoliko mjeseci kandiduje ga za personu non grata. I koliko god bježali od sebe, uvijek će ih stići, gospodine Spajiću, i Jasenovac, i Kozarska Dubica, i Jadovno, i crkva u Glini gdje su spalili 700 Srba, i Koričke jame, stići će ih oni logori za srpsku djecu, stići će ih i onih 300.000 protjeranih Srba koje su mitraljirali po Petrovačkoj cesti. A pošto vidim da je tužilaštvo ponovo pokrenulo priču oko ratnih zločina, pozivam gospodina Novovića i pozivam gospodina Markovića, vrhovnog državnog tužioca, da iskoriste sve pravne mehanizme, da dobiju podatke i informacije o sljedećim ljudima osumnjičenim da su u logoru Lora ubijali Srbe i Crnogorce. Glavnokomandujući je bio Mate Laušić iz Zagreba, komandant Vojne policije Hrvatske, u čijoj nadležnosti je bio i vojni logor Lora u Splitu. U upravi su bili Boško Ivica, Buzov Miroslav, Dujić Tomo zvani Crni iz Vukovara, Grančić Frane, Zaninović Nikša Tonči, Baban Ivica, pripadnik antiterorističke vojne policije, Banić ili Banović Bane, bivši bokser iz Slavonije, Bek, izvjesni stražar, Bjelokapić Robert zvani Crni iz Hercegovine, Bokanović Tadija zvani Mrki iz Hercegovine, Botić Anđelko stražar u logoru, Boško zvani Polja, Bošnjak Boro, Bribudić ili Pribudić Joško, Budalić stražar iz okoline Mostara, Bungur ili Bunger Emilio stražar u logoru, Vanja, čije prezime se krije jer je bio agent obavještajne službe, Vidinić stražar, Vidović Saša, Vrgić Tomo ili još Tonči, Gavrilović Neno stražar, Galić Mirko, komandir 72. bojne, Gidić Duško, bivši kapetan JNA iz Smedereva, Giljanović Zvonko, zvani Giljo iz Metkovića, Grbeša stražar, Grujo Nikša, Gudić Ante iz Splita, Dožder ili Dodžer Zoran, Dražić Miljenko, Jović Denko, Lekić Stipe, Livaja Ivica, Maleš Jerko, Mehić Dževad, Musa Tomislav, Nikša Grujica, Obradović Željko zvani Laca, rodom iz Bajrovca kod Svitave Čapljina, Ošanić Luka, Pašalić Tvrtko, braća Perišić Damir zvani Rambo i Davor iz Sinja, Rakić Edin, Resić Almaz, Rogošić Tonči, Sulejmanović Zoran, Tanja, čije prezime nije poznato, djevojka Tome Dujić, upravnika logora, Tolušić Mladen, Franić Mario, Hodžić Rešid ili Rešad, Čović Nenad i Čulina Zoran. Pošto večeras treba da se sretnete sa predsjednikom Hrvatske Milanovićem, ja ću vam dati ova imena, pa ga pitajte da li će da procesuiraju ove osumnjičene nad ovim našim nikšićko-šavnićko-crnogorskim mučenicima koji su stradali na pravdi Boga od ustaške kame.